Kwa ichunche bitano muthingatano tukethirwa tugikuretera rugono rwa mwanya ruria ruthuraniri ni Phineas Imana aria ethiritwe ikinya kwa ikinya agikinya mwanka kaunti-ini ya Garissa nikenda gutega uria guntuku kwithera kugita na mbere na mono akinyiria amiru baria bethirite bakiuma Meru na gukinya kaunti izi nikenda kwithirwa bakitheremia uturo bwao na kagitene gaka gatugwatanire na Phineas Imana imwe kwa imwe kirirutere rungi rwa studio nikenda atumenyithie mantu jegie rugono rwawe rwa mwanya. Morina liboya sana erotero rungi rwa studio na nyo manende kontu kuidano muthingatanio kwambirie rwa renchu matatu nchumaine mwankantuko ya Alhamisi nkethira nindi ngiutarakia mantu mwanya ukoni Mumeru wa Garissa kitumi kira kyatumire nindi mbithira ngita kubwithia rono ronde ire kona kwe Meru kathomba bethera bakiria ntere cha Garissa na kinya kaboboteani ontuko ekaumanende kwengari thaire kuma muchine ywa maua Igembe South na wite mkwe mwanka Garissa na ndaichuria ri mira ina ithaire gita wita Garissa ipa obethera baimia mukaira na imbithirite nkiura kiana kuliunga mawari tirimwe na baraba ngiba kwira kwe Amiru bainara kwendi ndendere kuona unire Amiru bandi bari kubongwa na indethire nkiliunga no kontuko ithano ndachemania na Amiru baraba ithirite baitura ku kwa as much as miaka kinya 20 muntu ethira gita na uba mweba urire ithaka omba kwithira baisettle kontuko na ikio tuminende benete kwithira ngita no na kuma nora ya barono nende bambirite gichunchi kiambere na kinya rugendo arango tarite njira yombe kya kwethira witumaira wenda witiande no wena kuo wendo tumira barabara ya Maua wendo tumira ya Embu wendo tumira ya Nairobi chionde lakini kintu nende nkiomba kwira bambere watu kubanga wita Garissa ugaichura ithia murio yo kamatangu china muthutira ya woni no ntungu inende itare na batabone kumania na riwa rarithirite rikuntuku na bokuria iria ni ate amona kwithira kumio na kinyari wa kongenta ko Amiru enio njayo na keni gichunchi kembere na ntuko ya runi kabiele o ntuko kwithira igeta kune ndiro no tingenda ruithira riyo kuluka na mutageri keni chunchi kembere kerono rwa mwanya Mumeru wa Garissa. Bange ba Meru ni bambire kwithira bakiuma county number 012 irane county ya Meru na kwithira bakia nende kathethune ka county number 7 irane county ya Garissa bethira bakithoma irakuo bambiria ngwichio na kinya bange bethira bakiura ithaka no kwa miaka ni bandite nkankande ni county ya Garissa kene chunche kembere kerono rwa mwanya Mumeru wa Garissa. Ni rukendo wibange kimbecha kimathigwanio na kinyankoro ya kumiriria wethiro renda wetana ngari kanande bithatu biu wabienda kwina njira kathumba cho kinya Garissa umite muchino mutinda ndene akaunti ya Meru imwere wetana ngari mwanka Nairobi ndihoka yukiande njira yeyile ya ukinya kuntuku ni utumira barabara kuma mutindo mwanka Maua riokethira ndio gitumaira barabara ya Garissa nuno Mondogashe Road arokethira ndio gita mana ya kilomita kendo kinya kaunti neu barabara yu kinya kethira ni onkwe kirire ngi chionde thina ni ukwa na ukirovura bwithera bwoyuri ko no tira tanto babaingi bakwithira baimitumaira Jirengi rombikia kwithira witumaira kenda wita Garissa umete mutindwa ne kuma Meru mwanka kaunti na Embu kumira ukena mira kanyonyo mwingi ni ukethira gita Garissa indi irabaingi bethera nende baitumaira ne kuma Meru wita Nairobi ukethira kiuka kiangari mwanka kaunti ne ya Garissa na weya boi ni ati utethira gita kiangari nyingi indi thina ne barabara enda ya bunene
Kaunti ya Garissa ira ni kaunti namba mwanja nithirite kwa miaka ino kirobo kadhaa kumanio ni okwithira ite kurayana mwanka yonthiguru ya Somalia na ira kwirikanaga kwithira kwi ntundukiro na kaumo ka ikundi viria ni thirikari muno ikundi kia Al-Shabab nontu babu baingi ba Kenya ni bethirite nindi baino kwa kinya bokonjurithia kuntuku na kerugendo ru kumaniana kwa boy kundi view kenda witikirwa witana mbere na rugendo ru no mwanka withira wina kibande kana kintu gya kona ni umaure mu Kenya na kithiro tena miaka 18 no mwanka withira wina muchiari na barua ya uchiarwa ni birth certificate b no mwanka withira wina byo kenda witikirwa witana mbere na rugendo na bati bangi bawata kana kuringa Vericheni endeni mabisa baukariantere mwanya kenda kuingia bu watumira barabara ya Nairobi kana Embu okinyantere cha Kanyonyo no mwankangari chonde chithirikirwa ma omuntu ature awete kibande kyakie kana barua yo chiaro kithiro tena miaka 18 na mubuko karura okaringwa Vericheni ne mabisa bara utikorono diwabo nyuma ya rugendo Ramadhan ya tikunira ya tano nindethire ngikinya tauni-ine yetawa Mandogo direndo memenya ya miru ingi nontunga kwire tumi nekiriko mumoyo au kilomita 5 nyumene nindethire ngikinya mwerene munene buruande ni nthiguru ya Kenya niyo River Tana nendi niyo ithaire kigana kia kaunti ya Tana River na kaunti ya Garissa. Wapata kumenya ni ati Mandogo iri kaunti ne ya Tana River indi akwena Garissa. Kaunti ya Garissa irakuringana na ripoti ya utalani bwa mwaka yo ngiriele 19 ya renanto ngirimana nana ya 41 pamana 353 nema kaunti irachitha irumeri ni umubuka kadhaa na ithagira iriganiritie na kaunti ya Wajir ya Isiolo, Tana River, Lamu na Rutere rungi kariyerwa nthiguru ya Somalia. Kuma kaunti ne ya Meru ukulukira kaunti ya Tharaka Nithi, Embu, Kirinyaga, Kiambu, kaunti ya Nairobi, Machakos, Kitui na Mwingi, Tana River riu kaunti ya Garissa ya muthia nenda umbere nindi uchemania na Meru barabethirite baikara kuntuku bamwe kinyankurukia miaka 20 wambire kambi na kinya bangi kwambiria njachio kuntuku na ndena miaka 21 wa bwana Pinas 21 years. Ejire ko mwaka yo angrijere ne komi 2010, that is 2010 up to date niko hapa. Ejire na 23 December. Recently naitarira yaku mandi mwana mangazai. Kiuria kira kinene baingine ndi vethera baina kyo Amiru bari imbiva withakia kaunti ne ya Garissa. Aringiri ne bakubanga kwithira baichokaira komichie endang kwira kira bethera bakimuthakia na itumikio bareta ku twithira tukiota naira rukire chunche kebili kirono rumu Miru wa Garissa.